Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Daki spatli kali ki badannya ke Karpas, bala ajing bed na ki office, jong ki Deputy Commissioner, jong ka West Khasi Hills bat South West Khasi Hills. Kila syak bat lut haki pulit penyak kali, ha deng pun, ka badan ha nyomer opa Shillong. Ki nong lum kubur jang ka Batisi TV, ha ka jing ekran bagi katu kat ningot ki nong nyak kali, kila penpau ki jing sengu diau halor ka ni ka jing syak bat, haki pulit ka East Khasi Hills District. Watla kila yo da ka jing bed manwan kit iki marbam, nasor Shillong, bat ban lai rapat syaki Shnong, Kumsha West Khasi Hills, bat sya South West Khasi Hills District. Haba kali ni nong nyak kali, kila yo thu, bak ni ka jing bat syaki pulit ha nyomer, kadai na kadaw bak kim sya iki kali ban lai lembrum, sya sor Shillong, henrei la syu pelat kendiat hadien kat tu kat ni kentah. Kena sya sor. Syam sya pulit pada. Orang boleh. Dah yo pas. Beli pada ubat. Ha? Tahu betul dia beli ke emas. Tahu pas. Nanti pipi ya. Okey. Kalau bidang ni mentah kena bersih penyemik pada. Pelak itu kena bersih pada itu. Yang orang mesti turun. Bam senang tak? Bukan. Nang wai. Pelak yo pas. Pas sudah 6. Dah, Terkemul pada pihak sama. Boleh pergi ubat. Kita bukan. Uang boleh? Pembam palat. Ladir dengan masalah. Kamu ni kibawan kanung ni kibawan pas kibawan pas. Kau bersih apa yang ni? Ha? Nyu bersih. Menin kalat baik. Ha? Menin kalat baik. Kelak dah. Kena bersih pi ayo orang saya yo. Ha? Menin orang nak bersih. Bersih menin orang. Demit. Ha. Kenapa yo itu karu yo kai si pekat marwai tada. Lek arngot yo atket dah.